Da. Învață foarte repede. Da. Super, nu știu. Cred că au mai avut tangență cu chestii astea. Cu calculatorul, cu astea. Și în cargo știe să lucreze. Cât de cât, da. Nu știu. Nu. Dar cu calculatorul se știe. Eu mă uit cum tastează pe tastatură. Shortcut-uri și prescurtări, știe toate. Atât dacă nu știe limba. Da. Că la Demiș când o să facă, o să mai scrie și în engleză câteodată, că nu. Ok. Păi da, mă, și atunci el cum citește în românește? Păi am spus cum se citește un AVP. Da. Var en hurtig advarsel fra Esteli, og de er noget hurtigere klar. Altså Niklas Nør og Mali Malon her, de har ikke spillet turneringer i Bali. Godt er at tage afsted og i stedet for at blive hjemme og træne lidt. Og der var de altså nogle af dem, der blev hjemme og fik træne i stedet for. Og snakker også lige med Niklas Nør. Altså de har faktisk haft en rigtig god periode op til. Man havde, hvad kan man sige, så dårligt tegnet. Jeg kan også godt forstå, men altså, som det også er nogle gange, at udover. Altså, som det nogle gange er, så nogle gange kan du have forberedt dig perfekt op til turneringerne, og så rammer du ikke ind. Ja. Og så er der perioder, hvor du er lidt syg og skadet, og så spiller du måske lidt mere frit, og så flyver du bare derudad. Så nogle gange sådan lidt... Ciao. Ciao. Godt, Nør. Rigtig godt. Der er fint. Tis. Der er godt nok været servefejl fra begge sider af her i starten. Det er også sådan lidt nervøsitet. To par, der godt ved, at de begge måske har en chance for at komme videre en god første runde. Det står jo godt. Altså, de ved jo begge to, at hvis de vinder den her kamp, så er det godt nok seedet faktisk noget med det 16-seedede Alimov og Dabatola fra Rusland. Det er en god mulighed. Thomas Down går med bag banen. De her mixdobler er forbanen, den forreste del af banen, den bliver der spillet ekstremt meget på. Og det gør kineserne også. Så danskerne skal stille sig rigtig langt frem på forbanen for alting. Godt igen der. Man kan sige, et af I har fået jeres kuffert og det pænt tøj med, men selvom man så havde pænt tøj med, så er det faktisk lige før en trøje og en stor jakke, og det er pæl, jeg sidder i, fordi der kommer altså god vind ind. Vi kan også mærke nede ved benene op i studiet. Det blæser et eller andet sted fra, hvor her kommer vind ind. Ja, ikke mindre. Hun er næsten på der. Godt spillet. Ja. Godt slået. Er lige på linjen. Fremragende slag. Han sætter afsted. Ja. De skal blive ved de to chancer til at komme op og slå dem ned. En rigtig god serv ligger. Han har fået en rigtig fin chance på tredje bolden, men ligger den i nettet. Det er jo styret flot. De er effektive, de der modtagninger ud i siderne. Det er lidt på en eller anden måde sådan... Det får løst drama. Ja, jamen det er sådan lidt noget rod lige nu, ikke? Der er ikke rigtig nogen, der sådan har fået en steam op at køre, eller noget ordentligt spil endnu. Det er svært sådan for alvor at bedømme ud for det her. Ja, jeg tror også, det er sådan lidt for danskere. Skarp salg. Kom også der. Godt styret.
dækket. Ui. Han hænger på den der Nør. Nu var der mange fejl for ja, Begge parter. ja, og især for kineserne overraskende. De laver forholdsvis mange simple fejl. Kom så. Nør. Skal vi have en god save? Ja, det får vi også. Så er det igen uskarpt på tredje bold. Bună ziua, doamna Alice. Atât. Atât. Am avut numai plicuri. Una singură. Două, fost una cu cardul. Și nu mers imprimanta și m-am crezut că nu ăla. Da, da. Nu treabă. Det ved han også godt selv, kan man se. Nej, så tager det. De kommer ikke ud af defensiven, det danske par, og så taber de altså første sæt 23-21. Nu trece cine. Mersi. Dar poți să-mi schimbi întrele? Mersi. Cu tine vorbesc. Så der er grundlæggende pointer fra Stavborg her, så så udnytter altid på ham. Costi? Ne luăm banii de apă? Banii știe câte buni care Jeg har set over. Jeg tror, han har løbet den kinesiske der 3 gange indtil videre. Ia, bă, Ellers så spiller han ia pe un care și dai telefonul. Ca să dai seama la câte buni care e acasă. Geanta. Și geanta e acasă. Geanta? Ia-o. Da. Fiu tu! Da, mă, da! Fiu tu! Nu mai luai persoana cu iubirea vieții mele. Lov til at få tid kan hoppe op i bolden, og det er altså ikke normalt, at kineserne fejler på sådan nogle her, men det gør løftet også for alt for kort. Det skal være afgørende i duellerne. Ja, det har de. Og de kineserne har nu sådan lidt fundet opskrift, når Nør han angriber. De er et flot modtagning af Nør. Bravo. Der. Da. Kinesiske herrer har tendens til, når han server, så Jeg kan så der fra. han bagefter. Det vil sige, at der er rigtig meget plads. Ja, ingen indtil videre. YouTube. YouTube, da? Det er meget stationært. Fuldstændig. Helt simpelt. Så simpelt og også med fejl. Det er Mette Skov Jensen, der spørger, ved man egentlig, hvordan de asiatiske spillere ser på problemet vedrørende lodtrækning? Er de enige i, at reglerne bør ændres? Jeg hørte jo altså den danske sportschef Jens Meibom i studiet fortælle, at han havde faktisk snakket med både europæiske og asiatiske kollegaer, der var enige i, at det er noget, man bør kigge på. Jeg må så også sige, at jeg var nede i mixzone, som det hedder i går, hvor man kunne snakke med spillerne forud for turneringen. Og de andre spillere i listen, det er kinesiske par, og det sad og kiggede lidt på de resultater, de så havde i to. Det er jo det, der er med verdensranglisten. Den er jo fastfrosset lige nu, eller den er ikke fastfrosset, du kan stadig rykke op og ned, men de har ikke slettet alle de gamle resultater. Nej, for det. Så deres resultater fra 2019, de ligger altså stadig i databasen, kan man sige. Det er ikke fordi vi skal sidde og nedgøre magiparret for Irland der. De skal slet ikke have den respekt, som jeg synes, det virker til, de har Malon og Nør. Hånd der. Vad det har på stage. Hvor er Jeg kan ikke se, at han tager den challenge. Den er slank. Så jeg synes egentlig lige det er tilfældet. Det er måske fair nok, fordi det er jo en vurdering fra dommerens side. Bruger han for lang tid bruger han trænerens hjælp til at kalde den her, eller, det er eller var han egentlig bare så overbevist om, at den ikke kunne være dømt andet? Vi ved med stadig at søge frem af danskerne. Det er stadig det op, at tingene bliver afgjort. Det er en god modtagning, Malon.
Lucrezi la e acasă. Opad, den hun ligger der. E acasă de la pat. Da. Ekstremt kort løfter. Înlocuitor am. Cine? Mamă cu prietena. Cine? Acolo am avut. Deci acolo? Și când îți dau urgență, exagerat, trebuie. Și cum vii și pe gest. Eu că nu mi-i de bani. Mi-i de alte. De acomodare, în general. Ja, lige præcis, og også det der med, det er oppe på Mulți se întorc că atunci văd că n-au bani destui să știi. Mie îmi place București. De har troen. Jeg håber, de kan finde den nu her. Det er i hvert fald nu, det skal være. Og spille når linjen. Eller ud over sidelinjen. Da. Godt drejet Nør. Så når de selv server, at de har catcheren meget lavt liggende nede. Derfor er de ikke særlig klar, når de får bolden. Det er meget Ja, for i princippet er det jo mere lige op i catcheren på den. overraskende, at de ikke er bedre til det. Da, nu, eu v-am dat, nu v-am nici mesaj că ați fost. Godt spillet, Nør. Flot spillet. Înseamnă că aveți numărul greșit, practic. Nu, da. Lasă-l să libera. På kroppen af dem, Malund med modtagning og udfordrer dem på catcheren her efter Poți să serv. vă și explic. Exact, God ai vil have problem. Nør, der er ikke plads. Bravo. Den har hun læst, den kinesiske kvinde. Și eu vă salut. Bliver han fanget. Fjerde S-a dus kinesiske până point i træk. undeva. Og så 6 point i nummer 2. Pe acoperiș. Kampens udvikling. Godt. Las că poate apar. Poate s-a dus până la fete recix. Nici nu îi prezent bani, aveți? Uite. Interval, og så trækker de fra kineserne. Ja, de rammer en stime her lige pludselig, som det er i de her dobler. Bine, nu mai sunat. Altså, de rammer lige en 4-5-6 point i streg, og det er så nok til, at de løber fra her i andet sæt, men altså, Bine, nu mai jeg sunat. var inde på i første, at første sæt kom til at have betydning på den her kamp. Kineserne fik noget mere tro på det, efter de vandt første sæt, og Alice! bedre, men ja, det ved jeg, altså, Så det danske par altså forlader hatten og forlader VM. Ce vreau? Ai, ce? Skal her i Huelva. Reprezintă Alice, fii atentă, Alice. Ești de tot. Nu, hai, Alice, încoace. Alice, vreau pizza? Alice... Nu, dar și tu mai... La ce te fac cu ea ăsta? Te rog eu să mă... Bă, ce pula mea e aici? Ești un bou, ai dezvoltat? Salut! Gata? Te nu se la bani. Alice, serios, mulțumesc. Alice! Da, mai vin, în câteva zile până Alice. Unde-te un pic de... Ce? Te rog din sufletul meu, da. Hai acolo, mă. Dacă nu o luăm banii, cum faci? Nu săptămâna trecută, Island. Jo, hvis du skal sidde og følge med på den der.
Sora mea vin în 27. Na, vin. 2. Ia uite de ce spune așa. Treci și 1,7. În 1 ia 8. Og bare fortæl det til gengæld. Mă scoate milion picioare. Haide, mă, nu mă mai să bag. Bă, hai că trebuie să plec. Asta nu mai bine decât să fac. Cum să nu fie bună? Asta nu e bună. Pe ultima, dar luna diferite mai fie. Băi, deși apă, scoate-le, mă, dă-le. Cât e ceasul? Hai, Alisa, bag, dacă eu mai înțeleg ce zici tu. Pe viața ta. Ce ai, colmul? Bicol. Da, scoate că l-ai vagabond. Și alea de nou ia fadre să văd. Ja, hun er lidt inde på, at de selv taber den på en eller anden måde. Det var Da, mă, da.